Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu posvećenom zdravlju. Danas ću vam u svetlu aktuelne pandemije govoriti o jednom čestom parametru laboratorijske analize, CRP-u. Podsjetit ću vas da kliknete na subscribe i zvonce ukoliko želite da pratite moje video snimke, a ako vam se video dopadne, kliknite na like. Dakle, da počnemo. CRP je jedan u nizu pokazatelja zapaljenja i njegove težine. Stvara se u jetri i jedan je od često određivanih markera prilikom laboratorijske analize jer se smatra najvernijim, raste vrlo rano u toku zapaljenja i omogućava nam da na vreme započnemo sa terapijom. Ali kada CRP počinje da raste ili pada i koja je zapravo njegova funkcija? Da bismo to objasnili, počet ćemo od samog početka infekcije. Kada neki mikroorganizam dospe u naše telo, nastupa infekcija. Najčešće je reč o bakteriji ili virusu od kojih imunske ćelije počnu da nas brane. I između njih nastupa rat, a u organu gde je najviše mikroorganizama najveće je i bojno polje. Njihova međusobna borba dovodi do oslobađanja različitih materija koje podstiču povišenje temperature, pojavu bola i sl. U ovoj borbi treba ukloniti ne samo ćelije napadača, već i sopstvene oštećene ćelije koje prave gužvu i ometaju ozdravljenje. A svoju ulogu ima i CRP. CRP je protein čija količina raste u toku zapaljenja. I što je više oštećenih ćelija u ovoj borbi, to je više CRP-a potrebno jer se on za njih vezuje i pokazuje imunim ćelijama njihovu metu. Zato, ako nam je CRP mnogo povišen, to nam pokazuje da je upala izraženija i bolest teža. Kada CRP počinje da raste? CRP se ne može automatski povisiti, već nakon oko 6 do 8 sati od početka bolesti, što je zapravo jako brzo u odnosu na druge markere zapaljenja, a svoju maksimalnu vrednost postigne za oko 48 sati. Nakon toga, njegovo ponašanje zavisi od odvijanja bolesti. Ukoliko imunni sistem adekvatno odgovori ili se uključi efikasna terapija, CRP počinje da pada i to nam pokazuje da se infektivni agens uspešno uklanja. Koje su vrednosti CRP-a visoke? Normalna vrednost CRP-a smatra se od 0 do 5 mg po litru, a toleriše se i do 10 mg po litru. Ne može se tačno reći kada je CRP toliko visok da ukazuje na teže stanje, budući da stanje pacijenta zavisi od brojnih drugih faktora. Ali je pacijent koji ima vrednost CRP-a između 20 i 50 sa sigurno težom kliničkom slikom od pacijenta sa koncentracijom od, na primjer, 18 mg po litru. Kako se koncentracija CRP-a snižava? CRP pada spontano sa oporavkom pacijenta. Lečenjem osnovne bolesti opada i vrednost CRP-a. On nam je prosto samo znak u kojoj meri je zapaljenje izraženo i poodmaklo. I to bi bilo sve na ovu temu. Hvala vam na pažnji, nadam se da vam je video bio koristan. Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite mi u komentarima. Ako vam se video dopao, lajkujte ga i tako povećajte njegovu vidljivost na YouTube. Vidimo se uskoro. Pozdrav!